Okay. O te o folo fa ma toe fa talo fa tu Samoa I lau sila mai Sefo I le fita fa fonga le le vanga o le fiafi ina o se fulu minuto o tealititi le tu la lima le tau tua male o nanga fa wau o lau BluTV po lau Bluwave TV ia po le ngaru moana TV mai Sefo I le porokalame fai o le nei aso le Tautai fai vo le antito ma lo le fa totoa ma lo le pale ma lo foi le folau I langima e mana tu o tu o lo solonga le lei ma pau ina le lei me o mai le anga le lei o lo tanto tapa o sili o tanto matai sili le langi e le nei fo yaso o folo fam fa talo fanto Asiata ma le tau tua fa wau ala o nanga televisi fa sala lau ia mai manu kau le manto ofisa au tu e manu kau nei ma lo le soi fo maua ma lo le fa to ma lo foi le langi mama ia e manantua I foi ia I fanua fai va sa fia ngai sa usu se waisi o tanto o tuno ia wa mapu le tau le piunga nei le freselau pe o Talai fai fo I le takaloa ia wa fo I le fita I tunga o le tanto o tuno I le lava fo I matavai o le fo I uru fanua si u fanua sa o tanto o tu vai to fo I sa ilinga manuia le nei soi fanga e le teritonga o lo o manuia ma so longa le mea uma ma lo lava le pale foi ma le folau yo tanto fio yo le tala le lei ia e mai se foi au na te tofia le tua I le fata faitaulanga ma le fata faitaulanga o lo tau tau suina vai le ola au a foi le langa ina o le manu malo le fa o le tanga au a se manuia Samoa mo anteo ata lofa mo folofa le tanto o nanga ma le tua afela ia o le tanto fatalofa ina yo tanto tua asina sina mai se foi o ilantou le to famanu sina paenga wale tapo inga mau a tatou tu a mantu tua o lo po le fala ia matu itu ia muri papanga
whetaalolo inga si o tātou tuno malo la wai malo le whaantoa toa malo fo le folau ia mautou runga le tātou proklame malo a fua i lau ua maua le nei aso mātango fie o mi le like la Malaysia manatua au te fie whailo antu o lea ua maua le tātou ua vanoa ma le fionga le teitei fono o le vaenga wha upuwhai le whaatua tua i le tua Samoa ua tasi o ia fo i o le sui teitai a o le fionga fo i le minista o whaatoanga whainga whaiva o suenga whaasaya nisi a le ngante leo este tausia si o tātou tunu songa le Laaulialemalietoa le uatea Polataivao Schmidt i lungo le tātou tautai ia ele ni vanga o le afiafi porokalame whaawau o te fia e whailoi lo tau pa ia malo tau mamalu whaafeiloa i le fionga i le minista le fionga le teitai fono le sui teitai foi ma lo le pale i lau fionga i le teitai fono i le nei vanga o le afiafi Patuai lau to Asiata lau fionga fo i le fonga o le tātou porokalame o le tautai ia ia e manatu lea ua mai ona e fofola le fala wale upu whaapai fo'i ma le whaatalofa i si o tātou atunu. Ma o le lava wai o le pa i sawa o Samoa i tulanga whaalupe. Ia tainane le au whainga luenga tutofi e le atua ma whaivalo whirima fo le nei asu. Ia na manatu lea o le a le to e whalo ina le a whaloloa. Ai wha ma lor tai, ma lor fo ngari lua nei asu e maita watu ia o lo tu maupea le malosi. Ai mai se fo i tulanga o lo wha i por kalame le tātou televisi whaasala lau. I nei aso por kalame lo whanga solo. Ma lo lava ngā lua Asiata talo whaatu i le whaafonga mai, ma le sila mai mo mai Samoa. I le nei vaenga o le aso talo whalava. Ma lo le soifo maua, tau mai le lei peo le ngoai pore urua iali, le fo wala lango whaatasi, le tautali e santo pua, ia au tātou whitai i mauso i peo lan tau idi ili le alofa ma le anga leo le tātou matai siri le langi. O mawhelo ai ma le fionga le minista o Fisheries, ala manuia maleipa o leo wato ai tau nuu ma tau mai le lei le lantoi le ea ma le lantoi le vasa. Ea fianga fo iwa mase e lua hantu ai pei fo i o ngā maua hawa noa o whaasala lau i naisi o tātou atunu. O fia lau songa le Laaulialemalietoa. O mawhelo ai ma le tō whaia le atinu u le aso nafi. Ia, a whaafitai, tia le me siri nau tau whanua sa o le ftelenga i a whaleata. Ia, po le fionga fo le tupufia. Ia, po le paia fo le ainga tau ana. Ia, po le ftelenga fo i a wano fo le whaarefitu le atitanga loa. Ia whaafitai o nau o atu le a fionga i le minsta i le mea o loo e whengai ai ma le whaafoi ina o taranonga uma i vai aso uma. Whaafitai o nau alu atu e mori mau le mea o loo puna whanau ai ma le to ala whaautama o le televise whaasala lau o le ngalu wana. Whaafitai o nau afi o atu le yung le minista foi sa ua tala wa pesa tala no foi lava per tala no anga me ya nala o sa fai la fio le minista lau lea e te fa fio mai ai te mi me fai fa tal no yam tam foi tal ya tu le mamafa mal fai tau siri fa sai sa mo se ma sta fio maleuso ya o te lo nana matina fai lana siaki fafo mai ia ele o uma lava lona langona tau pen fa wawon tute fa le malo ia mesalo foi ele malo lo ina ale tau watu tuala lo vat sole anga mo volta ia malo va sai pa fe mo spelo inga ma le fiona limitsa Io e sa o lele sa unanga la o fionga le te fono io e tale liu ai popo e foi ia i tūlanga fo i e tauna wha mua me tauna wha mua nā fuena malanga mai ia ai tōlu pūlou ma whaafitai fo i le amana ia mai o le whaatala unlantua fio mai le ofisa ia ua whaake ia fo i le fio mai o le tō whae le i whaafaleanta pra fio ngari minista ia o se whaamanuianga fo ia i le mātou fo i o unanga tau mawhai manatu ia o le altao ia ina i vaenga i fia whaafisiringi ai soufina ngalo ma tā upulau tele me se fo i o le matanga ruenga ia lenga o le fo i no fo ai olo e te pale whiangai ma le tūlanga o le whaun talo i le tāo leo no le whiawhinei. La ta amata antu le taro mua o le hase ta talalata mai po se update i tūlanga o le whaasolonga ia o aifo iniso i tū malo o le ao i le whaasolonga ma le whaamunianga i tūlanga o le prokalame a le matanga ruenga i le taro mua la ufionga le minista.
ia o le tatou polkalame o le talamua asiata pei foʻi tatala no muamua o le polkalame fa'auau e whaongaina ai le talo le tupe o umana pasia e le pale mene le tino i tupe le awa mai ai le tino i tupe se lau walsu wafe e whaasosoa umalava mo i tu malo o fina ngalo whai lava la tau talo mua i vaenga ese i nuu teitasi o le tunu e lo mai ia pe tāpena ai le talo mua tele i le tausanga le nei au ke toka leo na tātala no ai fo i mua o le a leto e whai ai talo mua te tele i sa whai e piam sa le lo al a whai al tātou talo mua i te tonu i tu malo o le teimila nei na ngā solo mai a mata tu i le masina le nei o mati a ngā i a me wha solo e se fulu montupu lata le luas fulu no unei wa a matan tāpena ma le masina nei o talo mua nei le wa fai mafonoina ma le atapena mo le masina nei o mati o le talomua i sa vai le fanga o tapena mai le pitonu o sa vai le fanga e tapena fo la tu talomua e fa pena ma le fa la poptonga le ta o le organic and handicraft products tu falta leni cooperative society e ave fo leva no i society ne fa la poptonga la tolo iai i fala po tonga foi tau fato e display e la to lo ia o le talomua le fangam farsela o le talomua ale ana healthcare trust ia ma le talomua nga ngai fo fanga ia o lo tapena mai e talomua i le atu sa fata i si umu fale alili ia manisi foi o nuu mai sala fai o le fo tapena ai pena fai atu asiata o tapena nga matane le tapenanga o talomua te tele a fio mai le tu malo atoa. Au tapenanga la ne tapenanga lava mo pitonu. No winga fito i tonu lava po se associate au fai fato anga i le pitonu, ma le pitonu. Ia o le tapenanga la na o lo fa soro te nei i reira lo i fo le suli ma lata lusfo. Ia nuu mo samo le o tapena mai ina ia o atu ia yuni, me yuni. O mai altino i tupe lea, ta whaanganga mo talomo uma nei laiti nei, ta penel wha moe, o le aso whareile nei, ia e wha laulo alo i aile whainga alualu mamau al tato malo, le BDS fo ile ale ofisa o mtangaluengo tupe, o lo fofola i nā whainga wha vai, mo le siri matausanga al tato whainga malo whiwhiria, i le tula e iwaltai au i sale longa sabai. Apito pisanga. Ia ma le so foi de mai alo le fa si silanga le mal fa lo e sa no ai le fionga tamai se pale mia. Male minister tup. Ia na fai lo foi la i ol fontanga fa tola au fai fa to anga umala ba i sala fai. E a fiai le au fai faiva. E a fiai le au fai fa to anga tongo o to ina crops SS. Ia ma le au fai la fuman umala povi poa moa ma moe ia po a umai tu inga manufanga e fai ai al fa moe la valea o le fa manatu ia ia lato o lo ava no tato po kalane talomua ina ia mawai so ni mo lato si fie fo yo tato po kalame nei siata e ave ai koko o avoka o tu inga la au fatu la au tau mafamata o la au mo fu fala au aina ka pisi o tu inga fatu la au SS Ina ngata idea, ia tulanga i liafi, pa waya, tulanga i me whainga alwenga ese toro pasu o, with paelo, tō tingi lima, o a mea e ngawhatau lima ina o i. E watu ai fōile si whamanu ianga le tato mtanga alwenga. Ina i whatupula ia i pēr le whao Sofia, o le tāpenanga, o le au whai whatonga, mo tulanga lava o tato talomua. Ai pe ole nganga na e ma eu foi le nganga fa sai ya tau nei ya o maua le nganga mo moli tuai ya fuanga nei na fa ta ti al tato malo ya le wa matana fa solo ya batulo i dima ila to pito sili na mana o mier so sani mo la foi fa to ba lo fa tai u fa mani no le vaenga le tulanga le mantanga luenga ni so fa silio le ala tu le tulanga
fo i leo lo iai komiti o le whamasinonga i le ai me se fo lo tu whatete fono ina inisio mta upulo tele. Whaina whaaliso whina ngano lo sunga Laaulialemalietoa i le tūlanga lava le vale ai antangia mai lava le tau whete nai. O se whato whala inga a le fo i olo tū le foe a vema prestaini le whamasinonga. Ia ai me se fo i o le taita inga le fionga le minista o whamasinonga. Tūlanga lava lea i le tarusanga atu e tau na tauwhi ia tūlanga i le whaawawina o tiute me se fo whaasolongo nisi o mataupu. Ia ono o tūlanga o lea e taoto i lo mamea i le whamasinonga ia le loma fo ia wā fuafuanga i le whamaninonga o se tasi o vaisua. Ia ale alava fo eto e fitongi ia i fina ngalo ma whape mai e le te tauna ia i nantu e le fionga i le tamaitai minista tūlanga lava fo i o whaatinonga mga luenga le whamasinonga o whanuma suafa whaiona e whalau tele so fina ngalo le vaisua le alau fionga. Ia whaaftai o au o te tonu le komiti filia ar cabinet. O lo taun whai fo whaafitauri le tūlenga. O au la, o le matou te whono le fionga le isui pandemia. O le minista o le tanga luenga whatoa, Whamsinonga. Ia o le minista o le puna ofa na tula. Ia ma le minista o le leon whalpuipui. O le matou komiti lana o tofi whapito matou e le cabinet. Matou te o mai se i tau liu le fofoina o le whaafitauri le tupu. E peona e sirfia Asiata, e le fala la fua le niu. Na ala na tupu nta upu le nei, ona ua tūla i mai. Ua maua wha maunga, e whai tu a inga mai tau ese i le printing o tūla whono wa uman whai il pane. O le lai luma nei il pane, le su enga o mta upu nei, pe wha awhia na o le mta upu lea. I le lei lopo o whea tonu wale lo minga sao, o le tūla whono. E te tau o na wha mautu i ai, le ngai ngoinga, ale mta ngā luenga o whamsinonga. Ai mai se lei tu lau o whamsinonga whanoma swafa. O le lau o tosi sila mai, o nei le asorusa huiwa mati, e teipo lai le lipoti, ale pale mene malana komiti, e wha ailo mai ai, le tūlanga tonu lava, o le mta upu lea, i le whenumi ai, male le mautonu, male wha le tonu, o le taunu ungo le tūla whono, o pili nei e tonu. Pili ane e tonu le mtato ke desi mai ale amatanga, e o mai le so, e le o mautu, ma le mautonu, po o whea tonu, le lo minga sao, o le pili, e tatau, o na wha tūla whonoina. E tau awenga luenga le presteme, ma le pūlenga, ale whamsinonga, o whanua mswapa. O le tiute la le minista, o lana tiute, e tauna ia whautua ina le presteme, ma le matanga luenga o whanua mswafa. E le o ta oto i leanga tonu, le tūla whono, e whaafoela tōnga le. Ia le mai tau mai le sau no ngā le presteme. E le aise wha le tonu, ila na ia mai ta. Siata, ia o le palemene, o lo i ai le malo si anga, ato atoa, e lau li wai le tūla whono, na ia pasia, po o ta oto, i le angatonu, i le fina ngalo, nā lai, o na pasia le palemene. O lewa mai le li poti ale mtanga luenga, o le official whono, e le o tala whea ngai, e le o tala whiunga, e le o sanga tonu, le tūla whono, male mea na malia iai le pāre meni. O lona winga, e tau na wha sao le tūla whono. Ia le la e sau le fina ngalo le pirestene, e ese mamao ma le fina ngalo, o le pāre meni. Siata e tau tala ma le wha aloalo. A o lona wha tūlanga tūla whono, o le pāre meni, wha tūlanga tūla whono. A le whamsinonga whanua maswafa, la tau te muri ta i tūla whono e watu e pāre meni. O le apa la ma le tau le maua le fionga le minista. Se ia maea le suenga le pāre meni, o whea i u iai, whaire na. Ia le mai tau atu, tūsi mai, tūsi atu, whai atu, tali mai. Ia o le tūlanga la le na o lea e tau whālo ne le tengi nei. A peon o whai atu. Asiata o manu malunga lava. Ina nei me ane ua tūla i mai se whete na inga e le mana unia. O lea wanga i mai whapea le aise pule
ale pule whaatonu, pole mpale mia marka peneta, a fiai le minister whaamisinonga e winga whaatinonga ngā luenga. Siata a whaata oto lava mata whaioi. E pule al whaamisinonga whanua masua whaila tom ta whaioi. I le tūlanga lena, e le aise me o tupu. Al taimin nei, e te le me le tupu. E le o saol tu la fono. E le o taatia le angatonu tu la fono. E tasi ala me te whaadi liu manta upu nei. Se i uma le su enga le se ngai. Ma le komiti wha parlemeni. Taatia le angatonu. Ai mai tau atu, e le o ngau sia le fina ngalo le perestene. O le lava e tau mau ifo, e toe fotu mai. E tau tala mal whalalo. Siata, o lo tau ama pea i le tau singa o le file mu. Ma le tau singa o le mana nofo. Wa le wa umana nga i mai, e sauno mai e leisa whaino le tula fono. A le wa nga i e su le lo i e sibi. Ia le la wa nga i mai lo e su le minister wha msinonga. Ina ia aua ne i ona au ia ina. E whaturanga na ngā luenga. Ma e si sila foi o e asiata. E pei o le vava ma mao sa sae ma si sifo. Ne mea le wha la lava soro mai me i e oso mai. I le manu manunga lava ia le tausinga le vana nofo, ma le vasa lo loa. E tausi pea. Aia whaturanga lo turanga le wha sa o ongo tu la fono. Ia e te tauna lono sa ia. E le perestene, ma le whaamsinonga o whanua masuafa. O lea o sauno atu le parlemene. Se i whai le whamaninonga o le tula fono. I te whaintato o au tango whapea. I te whaintato o tawaso, tu lau whafonga le tunu. E le manino, ma le sanga tonu ma le ami o tonu. Ma le whaatula fonoa. Le tula fono le fisitingia nei. Ia e peo no whaiatu. Siata, o le tapua i le tunu. Ai mai se foi sila mai moa mai le au faito fa ma le au faiuta. Kasi lava le langona e faiatu al mta upul nei. O le whaamsinonga ai. O le whaamsinonga a whanua masuafa o Samoa. O ai lai tu la i pui ni wha le tonu. O le pale mene na whaial tu la fono le tau whasa o sao atu nei. It's not about one person. I le whaapel whina unga le whai nei o le vao le peristene le iai nei. Ia ma le whionga le tamaitai minsta. E mawai aso le rupe. O le fuata malona lou. E mau le tangata mtulanga. Al wha malunga o tula fono. Ma le aloa ia, ma le wha aloa ia. O le wha masinonga o whanua maswafa Samoa. Le tau te tau atu nei. Awai uma taino tangata. Alal me tupu mai whaamsinonga le tunu upe a whaatino le taimi nei ale o sao tu la fono. A whaiwhai nei la whaamsinonga le taimi nei o whanua maswafa a SC le sao le whaatu la fonoa a tu la mai ni su se tele le tunu e o mai su le whaamsinonga o whanua maswafa. O ai e fifi ai. E le fifi perestene rei ai nei. E fifi runga le malo Samoa. O nā lea. E fifi runga o ao le tunu. O le alana o lea e tau mwhai atu nei. Alana le apa tu lava o pipi ama. Tutu mamau le tofa. Le nganga lava ia le eise a ngā o tangata e ha e le olo. Ngata e pule lona loto ma whai le awala. Sile mu wai ma mana malama se matau. Mawal ftau sia. Ia wane ngalo. O lo ile a ao le fionga ili tamaitai minista. Lona malo si anga. E na te pule ina ila whainga luenga atoa al malo. Lai lalo lo fisa o whamsino. O nāle. O whea sa wale malo si e mawai le wha taami longa le ofisa o whamsino. O na ia ao le minista o whamsino o whanua masuafa. Anga i mai le kapenete e pasi matuai tupe whai mea. Ai reo le anganga le nā se wharinga malo si me re tau whai. O le mele au ngani e tuai le minista. Se ia wha manino ma wha asao. Le tu la fono le sen whai. Malo whaavitai, ua no foilo manu le tunu, o mesfo la tu whaafonga anga, mana tu fo iwa matua manino, e lau forasanga malama, leo ngā fo inei o nei whaatala noanga, whaavitai tere lau fionga le minista. Au tai ai li tūlanga o mata upu tau le whaamasinonga.
O te whaafisili atu lau fionga le minista, po lau fionga le te fono. Wa amai so otu stu singa la vale to tele o ilanto o lango sua fast supporters. Ya nisi fo ina fa o mai ia o lanto la fa o tu pe lau fionga le te fono. Ona por kalami fa pe nei na ia manino. To tele ilanto o le mautono ma tu langa fo ile le pe tau furisa ilo lanto fa sea. Ia ona ua mai tau atu fa pe o le ua mai a ona faise tau tulanga lelei ma se lelenga ma le tua ngai fo i le HRPP. Ia ma vaenga fa pe ua malilia e toi ave tua tulanga i contempt of court. Ia po fa masinonga sa loloma ma tulanga fa pena. O le utau fa ilolo lan tau finangalo fa pe. Pe ia ua tau le muli ta i le rule of law ai pe yo na alanga ma ia i le amatanga ma vaenga fa pena. Ia ma lesi vala o le fa vesili lava lea. Ia o le pei falling mai e fai ngofio na toi tau tu au la fo maso ala pule pe a fai o nionga o ngai tu tupu mai a ilanto wolo ono no fo mai tu langa tau loa. Ia ai a o fa fitau li fo yo o tangata lo tele tau e a fia il tu la fono. Ia pi tau fa fai ngatana fai ni mali li ngai toi fa mangalo li tu langa le ai anga i ruma e ma fai ana e fa manino. Ma toi au mai se la fonga a manino ma mala malama mole ma malu lo tele e mai se a foi le au fast supporters i tu langa le vaenga le lo fio. Ia, whaastai asiata. O leo o mai tawina le tūlanga le nā. Sa a mata foino o whaataltal noa tuai. Le lava i aso o na wa mai le tūlanga le o sa noa i anisi o tūlanga fo le malu le tunu upo o tātou sui lango. E whape mai. Wa ese le mea na fola le fast. Ese le mea le o whaatula i molteimini nei. Ia, sa moa tau tala ma le whaaloalo, le fo ia e whaalele, ia fo ia mai tau i upu matala ma me sa whaasolo le tala noanga o me lava. O le rule of law, o se tasi le na o manu lauti, na tau ave e le tato whai ngā malo. A tūlai mai, e tū lai lava i tū langa o le whaatinoina o le tū la fon. Mai le ai lava ma se mea o se e se ai. E ainga o whaatutua i le tua Samoa o tasi. I le mea le nā Samoa mō lausi le fia. E a tau nei o le taitei whono le au te tui nātu le tau tinonga le nei, i le aso le nei. Le angai te tau o na wholasia i malae le mea le tupu. A e pei wo mai tau atu asiata. Ua ese mamao le mea le whaatu langa le tato ai. Ia ma le mea le ua iei le whaariliunga anisi o le atunu. E rea fia matangi se whantalanga. Ono le tūlanga ma le lato whanau tai. I le mea ua o iei tau lumanga. O nisi fo mta upo le whamsinonga. O le whatula i mai o le tato whainga malo. E le i se lava ma le tau avenga o whamsinonga. Asiata a e sila. I le tau awa mea ina ma le whinanga na whai mai. Le tau nungu o le whatuatua i le tua Samoa o tasi tau ave le malo. O whinanga wha le tūlafono. E sa ili eile mi o tonu i le tūlafono. Mai le amatanga e le ai lava se me tasi na suia i nei tāpenanga uma. E le whaingo fie sa moa lau tausi sila mai. O le ale mea na tupu ina ua le whainga whiringa le tunu. Na whetai iai ma le tele o ruita. O whena suru iai. O le tūlafono ma le whamsinonga. O aisa tu lai mo le tatou ainga. O li iloia i Samoa nei matunu mamao. Se fulu mo na tupu loia e ngata i tatou loia. Samoa nei matunu mamao. O lale taunu ungo nei finanga uma. A lena i eile tali. Manino malama. Watu la i eile tatou ainga tau ave le whainga malo firfilia mo le taimini nei. O le whasolonga o tātou porkalame umalawa tau whaamisinonga le aia se mea tasi o suia. Nā fo isa auto si sila mai, o whaatino lava le ungo le whaamisinonga, inisio i lato. Sa lato le savalia tu langa o le tu lafono. Na mafu ai o na tātou wo i tau lumanga o le fisiringia, o le sefuru pasene mo tamaita. Na tele ele vevesi. Nā le mea na whai, tātou wanga i le whaamisinonga, o moli tali whaamisinonga o le whaatali tau lumanga. Tātou wanga i mai whaile whaatau tonga,
ta poni le whalefono, ta ofi me uma, le aise me tasi na mwhaina minoi, tātou wanga I foi, ave le whaamsinonga, sau watalia le tātou whatautonga. E ola le taimine na whaasolo I me uma nei, anga I mai le lai tua le vai, matua lafo upo mamafa le tātou ainga. Lafo upo mamafa e ngata I upo e winga le whaamsinonga. Ola le mea na whai le tātou ainga le whatou tua I le tua sa maotasi, ta pena le si whaamsinonga, le mafu el tātou contempt of court le wha. O le tātou contempt of court la, e ese mai isi whaamsinonga uma le whai le vā le a tātou, sue lesi, sue lesi. Le no tau si sila mai. Wanga I mai le lai tu e ave fia me, ave le atinu. Ave le si vaenga to tele o le tātou vanga, e le whaatasi, e le whaalua. Whaafia na whai, fitu montupu, su es. Ai tau ese ia le mata upu lea, o le contempt of court. O le contempt of court la asiata. E leo se mata upu I le vā o le fast ma le chapipi. O le mata upu e le vā o le chapipi ma le whaamsinonga. Pau le mata whai o ye whai e tātou o le fast. Ono le teimina le tātou te whafo. Tātou te le I urwhare le malo. O le tātou pui lea I le whaamsinonga malona tamari tanga. Lona tamari anga I le integrity of court. Nena laino tātou o vea le mata upu lea. Mai o te whaasisi la atu Samoa, e le ai se mea whapea, o tātou ave se mea e withdraw ai le case. O le upu lava ia, o le a, le teunga ma mea uma ua whai tu e lua, le whai ngā malo le HRPP, ma le fast. E te le sila ma mao, a tai e lua. Ina ia tau whaafile mu le mata upu le teimine nei. Siata, ai sila nei le mea le tupu. I le whelafo I o whinaunga I le vāo tai ma vaenga whao whai lua. E le whaingo fie. O upu matala nā te sila I ai ma upu lafo. O la se tali le fionga le tamaitai I sauwha apito ma le kapeneta ma le mea. E le ia se leo na o le tali au whaitionga I e sau. A lala sau sila atu I tu atu I la ulangolango. O ye se file mu le taimile nei I le wafa afenga ye o aulangolango le chapipi, o le aulangolango le fast. O ina le matua mu sai le taimile nei I le lau atu, lau mai, lafo mai, e o mai al taimile nei asiata. E le o maua se file mu. Awa e sila fo I tūlanga o le te tau I le mo le ala, ta wha taltanoanga o le fai, e te tau lava I le whaato file mu ino Samoa e ala I mene tutup. O ala tau mo whainga tai o vaenga e lua. O le awala na mua mai lava, sauno mai le sunga I atu le pa yasi e me. Marili e ia. Tato whaafile mu le tunu. O ai e file mu ai Samoa. A file mu tai o Samoa. Ua mapu I ti ngā le nu. Ua mapu ti ngā le tunu. O le mafu anga le nā siata. Le sa sila mai I mata upu. Mana umalo na sauno mai tu la epa yafia me. Ua malia lo na fina ngalo. O le afa uma isi mena. O la uma yamatou. Ana sa utou sila I. O lo leo latou. Ave uma itua tangi na toso whaatata I matou. Ai le whaingo fia ia tangi a siata. Criminal cases. Peo no fai atu ele I fai se fai ngā pālota ale fionga le sauwha pito. Ele I maua le 5% o tangata e tauina whauru se tangi a te au. Whapena le atinu. Aina whauru ale tangi wala vea I fuafuanga ele I fai nisa. Ma le tele o le lave o isi whamisinonga na I tua mai. E peitai, o le tūlanga lea ua maitauina. Whapea ai wana nau le fast. E ave I tua le tūlanga le atu ngalu mai, le contempt of court. Asiata mala tau tinonga, e le aise fe au tu low lava, ale fast, I le contempt of court. Wa na fai le matawhai oi ale fast, o le momoli, o le tangi, I lumo le whaamsinonga, o na lafo lole ia ao le whaamsinonga, pule lato. E len whatau nuu, ne whaamsinonga le songa fua,
ele ai se me wa ve tu Asiata wa fa ele ai ina ele fast fa mo ole fa msino ele fa wa le ruling le fa nei ele se me wa withdraw nei tu ole tau tinonga na Asiata e pulle le fa msino i lana matafa yoi man lana fa unga ele ai ina ele fa tu ile tu Samoa wa tasinta upune ya ai wo ai lava malo ufa no tele ya ona pe wa taule pu malafo fa pe mai foi o ato rule of law and to sau no yai ale wa esel mele u fai Samoa ina nei mau ese tutuila ma ape o le rule of law le fa tino tato ba nga fa fai male malo fo o lo tu mau le ai fai ai le tau fa sa ongo tu la fono nei o pili nei tol o lo tu mau le mena ile sa ilingo le amio tonu i tu la fono na soli tu la fono lona fa tinoina le fa il terminate a le fa unga lava i o le contempt of court ele ai ina ele nei vaenga o fa il fa tu ile tu Samoa tasi e lafo lava il fa msinonga fa taunu len fa taunu ne le son fua o ati mainga ma fautuanga ma me le tausinga le vale lei e ngata i vaenga fa fai ai fa taunu lo tu la fono le wai lima o le fa msinonga le terminate o le fa tomuanga na me taun fai ya o te watu ai foi vai malu i poenga le fa fonga mai le aulango awana i te nia lo to fina ngalo ini mata upu ele o manino mamala mala mai lo to sisila i ai pe o le langona ma le tulanga le na Asiata e pe wanga i mai wa lafo upu fa pea e le fa tutuina se fa unga o fai Siata e tautala pea ma le fa loalo tu lo lava Samoa mai na langolangoina ma o lo tu mau pere la tu fa tua ma le langolangoina o fa tua ile tua Samoa tasi o i e ia ele tautino ngol tangata e moni lona lofa malana tautua malo malana langolango mo le fast ai ai lo se tangata e va lua lona fina ngalo e ese le awala na sawai langolango o no manatu le ele moni ran tato mastanga o watu ai vai malu puenga le paia ma le mamalu o le tato au langolango a mai lautou fatuatuanga i le mea na whiriwhiri ai mātou e Samoa e mātou teo mai tau avele tunu. E lei whaingo whia le whainga whiriwhiringa leanga o fautuanga umana mai e tātou lo ia sili. Ma le au fautua sili tu la fono. O le savari ai le fionga le tamai tai pale mia. Le kapeneta ma le pāti atoa le fast. E le whaingo whia la. Ai alangona I folava el tangata langolango lona alofa moni I le fuafuanga na fai ma le langolango ina le vanga fa o fai el tangata la lena e moni lona alofa ai a fai ai lava si tangata ese sona fina ngalo ma lafa upu fa pea wa ese el tulanga wa yai lona langona ia ile ai ina la eso langona so bye la fina ngalo yo o yai le to fa ma fa o tanga pule oe au tau lumanga ma le wha moenga. O le wha moe o le tātou aingo le wha tua I le tua Samoa tasi. O le wha atoa file mu ina ma le tau singa o le file mu ina ia file mu Samoa. Mai le whaingo fia nai tau te sila mai lale me o tātou o iai. O upu tātou te le I tau ta talai mo mua tu lau Samoa. O le ngangana e le o se ngangana le atunu. Te o tātou whai iai. Ave lunga, ave la lo. Ole nei e folo le manawa, le o ono upu metala. Aya, ele o ngangana lava si upu etasi. Ona moni lelof, ile fa tofi le muina, ole tato watunu. Le batuai la tarsanga, le paia man mamadu ole tato au langolango. Aua, tau te apo, le pola, e motu maitua. A mai lau tau fa tuanga, ole asa lava, ma le whaingata na tātou wasa mai ai le amtang. O le lava e tau ma whai e whaatofi le mume uma. Ina ia manino, a malama lama le lei, le tūlanga le whafoenga. O le tātou whainga malo, whiriwhiria mo le rumana. E le whaingo whi. E whai o le ngā luenga le fionga le tamaitai pāle mia, sui pāle mia ma le kapenet.
ia ala ngaluenga fo ala fionga fo fonga fetalai soi fo fonga fetalai male pale menne o Samoa etele malave lave mangalu ngalu mafainga tale ala o le tau fa sa ina o lea fato a valu masina ele iai se tae o le tatou tula aya o le alofa o le atua o lo mafai ai na fa tonu folau uma nei me uma yo le upu masani asiata o le toa e pule lona loto toa na moni na manu malo aua ne ia vea le naunau e vea ma me se ale naunau le lalo langi te le ma naunau i me uma ia ai manunu ai le to au ma le manofu o le tangata lava ia tapuala e wha le tonu pule le atua pe a whai le sa o le whai unga le whaamsinonga tu i le atua se o le mo le tangata e mala atu nu ua ma mala unu ua ma mala o matua e o la fua wa afu a le langona o le wha le leinga ma wha mangalonga o le mena si sila i le atua le tatu na nofo tatu wo le lotu mai le aso sa i le si aso sa ma tatou tatalo i mea uma ona sila le atua i o tatou loto i le tūlanga o le loto ma walalo ma le loto wha lei ia ma le loto wha mangalu a le tangata i malona se ule le atua a o le mea lea au ngani atuai le fionga le tatou taitai fionga le tamaitai pa le mia ma le fionga le fonga Talai o le tausisi i le mo le ala ina ia fi le mu Samoa o le fatu le na ma o le atoanga le na o lo fo i tautau le mau ia te au nei le taitai fono i le ao ma le po le a abatu altu ala ai peita siata o i e te iloa i fo i tangata moni lava e alo lofa moni le tatou ainga ia o se upu la vale le tūlanga le asiata langa leo ta o ai o ongo le ta upu le nei o no lo tampa yatu o le contempt of court o uma na fai fam sinonga ma lo fa tari le unga fam sinonga e sau I fafo po le ale unga le wali ia na le ma fa fam sinonga ia tatou taria le lupa mau a se upu fa pe me wa vitua siata e se me wa vitua o le uma na fai fam sinonga ma lo fa tari lo nei unga alo fa tai talinga e fia longo fa tu le fo le po falanga o le mai moanga me so tampo inga manu le antu no te lo fo ia ale ali to yai se so a fisiringia le va nga le o manino yu ngalu pa wa contempt of court talia lu pe maunu po talia lu pe pupula ile to fala inga fa mesnonga ia ai avela welango lango le mena to ma ye lo fatu le amatanga pe ona fala utele ile saunoanga manino le fionga le te fono faafisili ya mulimuli ona manu atu le taimia me se fo le tūlanga ile ono te talo lo whenga I malau fionga. Mai sau fina ngalo I tūlanga o le mata upu lea e tau luka mai ina I tahanto wa au whenga luenga malanga fo I whaavai taimi I fafo I le pitonu ulai Australia. O lea wa taatia I fonga le whaamasinonga ma tūlanga nisi o mata upu a me se fo I o whaasea aniso I lantou. Ya fa te tau le tūlanga le matūlanga fo yo mahalilienga sa fianga yai peita. Ya ole o tau vai tunga pe o tau fitongia I fa soyo tua oi le mautonu. Ya ile tua le ile me se fo yo le fio ayo le konesula ile la fo ya tulu. Ya ile malo e me se la nisi fo yo maru lo telo le antunu. Ya ole tau mo fainga la fo ye so soani ya ile to no pangantia. Em fa ona mai sau no nga manino ile vaenga la fionga fa mai e ile ta fa tele noanga. Ia, whaaftai asiata, o le tai awa na le la sa whai atu ila tautalanga li tau putonu wa lea wa e sa no mai ai. Ona o le manunga I le mea lava nei o le tausinga lava o le vare le ima le vane nofo ina I tatu tangata ia na avatu. Asiata, o le manu lautina laina avatu na I tatu tangata ina o le sairinga manuia mo le tunu. Ma le fatu le nana laina tau mwhai mai fo I le tatu o mai tutonu wha volpol kalame nei. Peita ia siata, watangi ai nisi o whaafitauli. Wālia I mai, ini ta upu nei. O whaafitauli fo. E lenta mai whaafitauli. O matua whaafitauli o na onga. Onga. O ai lava malanga almari mo lewa e vai. Sa loa la lata se fulu tino mali riwa lau mai talo por kalame nei.
a fia I ava malosi, a fia la ufa saina, la veveta avali, fai misa anga, te au ngari I Samoa nei, vesi tūlanga o le wafa whenga I o le toife no fua I o la tōna watu. Siata, o le ala le sira le malo I mata upu whapea. I le mā. Ona ua mau ese, le mafu anga la leina whai le mele. Ma le mele utu le mai. Ia masalo nana na e whafufonga le saunoanga le fionga le li minista. Ia le mtanga luenga le tōwhai a le tinu. Ona le telo whawhitau. E le mamala le kapeneta. Ona le tūlanga, e tauna fo ia le mele. Ia te aula vai o le minista whaatoanga. Ma lo mta whaioi. Wa tauna whai se fuafuanga taofi. Tu lau lava. Wa leini tangata e whaia maumanga le tunu. Wa matana leini tangata le se malo siranu. Wa matana watu ina ono tūlanga o le anga rue whai. Ia ngā luenga wha le lei aile atina e ngā isi tunu. Ai tia I tātua tunu. Ma o laule mau ia te aula vaia. O le minista whaatoanga. A to e whai se sifono. O le au whautuaina loa le pāle bia mal kapeneta. Wata tauna whai se tūlanga. Nanga foi le wadia I mai tūlanga tātou te le mana umia. Le o atu na e tātou tangata ina, ese le mea na tau pule ma kon kalate na whai, ese anga isi au whai ngā luenga, isi whale whai ngā luenga. I le la tupu mai nerfite na inga na. Ia, e whaftai fo ina inisi o le tātou atunu o lo auto va atu e sosani ne e tātou tangata. Ma leo te mori mawina atu. O na e tātou supporters, ma tangata ia tātou, leo atu lango, whawhita audi o nei tangata nei. Ia, a whaila o tūlanga nau tūla e mai. Ele se mea fau le tūla I o tātou Samoa e lango Samoa. Ai paula valeo lau tua lalo I le pa ia ma le mamalu o tātou a inga. Ai mai se fau I le mamalu o le tātou a inga lango o ifo sosoani na e tātou tangata. E iai yala o mea e te tau o na whai iani tā upulea. Ina ia nei meane ua sopo le te sopo a I pulenga. O le vao le avatunga o tangata neina, o le vafa vao malo. Whainga tā tele pe auto whinau le va personal weight. Mal tūlanga le tau mawhai mai aiti ma inga le aulangolango. Whaftai mo lo tau ngā luenga. Ai eia lo mea. O lo ina le konsula o Samoa ina. O lo ina fo ile li ofisa lea e whapea lo vaia. Iani whawhita hauli e tūlai mai. O ani mata upu uma tula I mai le vale ini fa le tonu mani me fi fa le leia. Longo pea le mata ngā luenga. I ina ale malo I ina olo iei lei komsina mal konsula Samoa ina ia mal tamali I le na te whaia liaison officer. Ale fa malia ina lo to fina ngalo le menna o le ina le minster mal pale mia mal kapeneta e tu sa o ma iei lo to fa sea pe fa pela. Oni mea ua le mawhai o na soala upule I le mea fo I aise whawhita auli. O lau na natu o lalo. Nanga I maita watu. Ia o taua a iamo o ili o wa. Ma sopo ai le pule au, I le pule po. I le tūlanga o le tiute. E whaatino ai le soala upulenga o le consultation. E fo I ai whawhita auli whapea. Ai o te le tio fo ana le lei lava le wa ingo o tātou tangata. Ai longa I se pisa. E peta iana. Wale o ngā tūsal tau ngā apu e atu tau pi. Ia, ese isi mena. Ma ese isi meua, wa ese tūlanga, wale o ngā tūsai le tūlanga o tupe maua. Ia mal tau singa o lātou. Ia, asiata e leo ni tangata whaata atia alo mwhanau o le tunu, u leo atu I tau ngā apu o mea nā. E te tau na so whau le whau, na so o lea matonu. Ia tutusa upu na whai nei o meo atu whai. Ima me whaatino. Ala utua lalo le nā I le pa ia mana malu o Samoa. O lo anga ia e soani na e tātou walom whanau whaaftai mo lo tau ngā luen. Ai tu le mata upu I tūlanga o sui o le malo. O le nai nā, le malo Samoa nai nā. E fito I tonu la tau ma le vā ma le malo Australia. O le mata upu whaavao malo le malo. Ia, ai tu atu pe lau toa ia te tau whaatangata anu u foi o Samoa. Ma whaatangata anu u foi o Australia. Nanga le tau te tau tala e pui pui, ma tau sau noa e pui pui. Ia tātou tangata. Ua suru atu, umana o mira so soni. Au lau na tu alalo asiata e whaafile mua I le mata upu.
ia matoe tupu tele fo inisi faafitauli tatou tele manamia. Alo favitai lo finangalo malama ia ai pi tau mana ia foi lo finangalo le i prokalame le o le foi to tele disi e mana ia foi le afea yo ngai ngisi foi ele ai no fo tau su eni ngaluenga mani pepa i atunu i fafu ia pi manga ia fa kami mai i lo kamanga o fai kaunga ap ia ai to no fo le tanto ia wa poloketi ia ma prokalam fa ta dia fa nga malo o yo le ia si il to fa lo fionga ono le vo tu la lanta le vai va tu langa le taimi o lau foro te talo a mai ta fa talo noanga i so fitingal fai o lau fionga Pastai Asiata mo lo taimi ma lo fo lo se mai lau fionga le fongo tato po kalame pastai et foi sa mo lo wa noa ia e o tuai lo wi leo i tono Maota malawa i lau telefoni fe ava i o tono lau ta vale po fe lava o mo mai tato fa talo noanga pastai mo lo to fa fonga ma tapo mai. O sa upu ale tauta mali pe pa o papa i lauto fa fonga i lo tau fai atu fa pulpula siri fainta Asiata ia i auto sa ia Asiata e auto sai mai ata ale nganga mal fa mo nei aso ia aftai le tua o pel tato malo si fa tonton fola wai ia mafai le mapol kalame ma Asiata ina ia manino le taua o le nofo ilo ma le nofo malama o le tato watunu i mata upu o lo tu lai mai le taimi ma le taimi. Pastai tele mo lo wavanoa Asiata, whangi e le tua i te mosta fatal te noanga le vas fau, ia i mawalo manosi lo fat fo il pulenga al tato tervise fasala lau, fa fonga tapo i mai se tato watunu, ai mai se fo i le tu vai o le talo le lei, ia manu te reina ne e fiafi, tato te wheloa i le sia solulu, fa soi foia mai manuia. ia fa pena voi mo le fa malo mo fa te tele lau fionga manuia le lau telefon talo ia mai se fo o tato watunu ma fai va lo no pia ia alo fa tele atu a soi foina. Soi fo mai manuia. A soi fo. Ia sa mo le fa tele noanga le na pa le tato fa tele noanga mo le ma le tato malo lungo le proclame manzania le sunga le Laaulialemalietoa le fionga le Minster le fionga le te fono ia le ala kalisi mo ofisili e ili statu fa tanoanga e aso o mai Samoa e o sitasi foi o tamali i wailonga le tautua e me se foi o le tulanga ile soifua maloloina ile vaenga lava leo le toto mawalunga matulanga o le tino puta wa vai o le la asia foi le tanto prokalami ia le la stand by mai e pa mai atatu fa sala longa fa business leo le aso so o tuai ai mana tole na wa manino yulunga lunisi o mata upu o to foi le sa tusi mal tanto prokalami ia keep sending questions alo fa tele le ato te fa fonga bai o le ai ave to fisidi io ai awangi fisidi mai nisi me foi o pole vevesi ai mana ia fisidi foi le e fa tupu manatu e fa tupu langona ai mole anga iluma ela o manino tulanga contempt of court la fa awau tatu talia e fonga fa mesinonga pole ali unga o le vaenga na molia ile tulanga ia awane i manunu i fo le toau o fo ile velo no leia paenga ma wele upenga ya e me se foi o tulanga ile lango lango sua tatou be tatou fa salongo fa business a foi mai fa felo il tu sala ya pe ai mai si o tatou fa talanoanga ma le songa ya Brandon le o stand by mai fo i Samoa. Talai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga tutusili o le tau. Ole la fo me o le patala o loa. Ona fa anga le fa tau o loa e o nga mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fo tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Sai mo le talo pa voucher o mo le apusu se o fine. So se para loa fa ngo fie a me se le ferwa i mala telefoni. Sai mi uma. Ai lo la fo mer cash ona ino do tama o ainga. Fa te tu la vole talo for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tampai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O
le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o Samoa, whawhetai le fio mai was voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Nei vanga o le fiafi leo to te liu mai ia le tātou prokalame. Ia me sol tātou whaatalonga me le whionga Minster. O le whionga whaletete i whono. Ia mo watu leo le nātou vasa. Peo no whailoa e le tātou whaatalonga le so o mai ai. Mo o mia e kā koursui fua maroloina. Ai o le mepe to sili. O le tātou whaatalonga le nei po o le tātou sui. Lea le a whaatalonga mai sa mo le sunga ia Brandon. O loo i Samoa. O le mea matau tia le na. Whawhiloa i mo mua duai le tausala. Ia se o tō whine ia pea. Ia ua o mia so halo pea o mai oi. Malora so fu asiata e fasalo fatu e au mai mo o mai mo mai Lene Temi as well. But asiata, it's been a while since we fought ele ko viki ma ave ku oe, but you know, you look really okaso orele te I love your ula fala. So oh yes. After tele pea I oe after le sa utupe tau ia tuailo no wanga le mai ai me se lo so no nga mantangofi I or ko viti ule wale au tato ula fala mai Samoa le feto ato no ia el tato officer ula fala la le male ula fala le tamaitai le ia ola le tau tato ula fala le yeah, so all of the ula fala is available now at Bluwave 28D Bambi Drive here in the girls ula fala is $35 and the men it's $45. It's all from Cheki lewe sile mai ia e kau ale so fui ia ole wa kava kwar kamale pise fui ia fast food lima mo tanto o li ia ai tolu se furu lima le ula te wai foi ia mantili fa ala le o te sala uyole I think Brandon is coming on. Let would join my lemon and Jola la for tanto fatalonga. Alo antule to sala ya be. What have you got for us? Look, thank you so much, Asiata. Brandon is the owner of a fitness and a nutritionist coach in Samoa. And you know, it's ole kawa because as we have caught COVID, we understand the struggles are. It's important to stay healthy as well, and I think this is the perfect time. Wow, Samoa, you know, in the perfect space to be able to explore the, you know, stay a little bit healthy. Yes, absolutely. I agree with you. But without further ado, let's welcome our guest. Talofa tu malole soifua. Talofa ilozunga Brandon. Hi, Asiata. Thank you for having me. Oh, look, thank you. It's an absolute pleasure and honor having you join us today, Brandon. How are you and how is Samoa today? I'm good, thanks. Samoa's it's good. It hasn't rained. It's been quite rainy for the last couple of weeks, but today and yesterday have been very, very good. Nice and hot. Well, welcome to Tautai, and thank you so much for joining us. But Brandon, please, everyone is very interested in what you do in Samoa. Can you please tell us a little bit about yourself, your business, CrossFit, and the nutrition side of it? Sure. So
I'm one of the owners and coaches of CrossFit Polataivao, which is the only CrossFit affiliate in Samoa. We opened the gym back in 2015, but before that, we were training people for free in our backyard back in 2013, 2014. So I've been here in Vaikele ever since then. And we've learned a lot. We've helped a lot of people change their lives through functional fitness. As you said, I'm also one of the owners and nutrition coaches at Polataivao Nutrition, which is the only online nutrition coaching company in Samoa right now. So we focus on creating lifelong nutrition habits in our clients' lives. And to that, I've been doing for about 3 years. Look, we know nutrition is really important, Asiata. Absolutely. Are you able to just, whaamanino to our viewers how important nutrition is? Because I know nutrition, everyone's like, but what are your thoughts on the nutrition side of the... Also thanks Brendan as well. That was it's pretty good for me in terms. I don't know if and I just want for the sake of Brendan, it's absolutely amazing to have all these programs established in our country back home in Samoa. Langa o te lo tanto e ele me alo fale o le tino puta o le tino mamafa mo tanto e me sia tangata no o tanto I Samoa ai o le o nanga le sunga ya Brendan o fenga mai I Samoa o le tau mafailea e o ina ya makoleni ina mafa masani lanto o lo ele tino mamafa o mamafa wala po pe yo ya tulanga fa pe e fau tuala o e tu ainga me ai tau na ai tau mafa o a vai de tau na inu whaatau mamau mara Coca-Cola ma meo vaisu malie fo I puta le tino. Pe ila ole vaenga le nā, le tō lo pulo, le o nanga songa Brandon. And, thank you, Whawhitai Lava, Asiata, for making it very clear. But Brandon, nutrition, please, your opinion on Samoa's current health statistics and what improvements are needed to get Samoa healthier. We talk a lot about how Samoa is paradise and we are spoilt with choice I leka o maumanga and it's fresh produce. However, o leo ua laku fo'i ia le kamalea Coca-Cola, whaalenga le this side of our health system. Can you talk a little bit about the nutrition side, Brandon? Yeah, so nutrition is a really big part. We found maybe a couple of years going into the gym that it wasn't just enough, getting people to exercise, but we need to teach them how to eat, what to eat, and how to do that in Samoa. Because the common misconception is that it's quite expensive to eat healthy in Samoa. But like you said, it's local vegetables, local produce is all you need, and they're not very expensive. Okay, and you can even grow some in your backyard. In saying that, Samoa's health stats have not been great for a while. I think the leading cause of death here is still cardiovascular disease and NCDs. And I do think it's a little bit more complicated than knowing what foods to eat and getting more exercise because, generally most people do this already. I think that it boils down to teaching people how to eat and teaching people better habits around eating and a better mindset around eating, which takes a bit of time and education, I suppose. And we are a third world country, so I feel like the average family's socioeconomic situation plays a big role in what they eat, and it is a lot more tempting and sometimes cheaper to eat a lot of processed foods like Coca-Cola and packaged stuff like that. What I've seen other countries do is creating community gardens. So this is something you could do in like a village, is that, which I think some villages here already do, is that they have a plantation that the whole village or the whole community contributes to. And in that they're learning about, local produce and about food, and they're gaining responsibility on how to grow it. And then during harvest, they kind of distribute it out to the members of that community. So that's a little way, that you can help improve nutrition in small areas. And other than that, is just teaching people more about the benefits of minimally processed foods and healthy eating practices. Off the top of my head, healthy eating practice to teach someone that's real easy is eating food slowly, okay, or eating their food a lot more slowly than they do. Okay, it's really beneficial. It leads to better digestion,
better mindfulness around food, and then you find that you get fuller from your food a lot faster. Okay? So it's little things like that could help, but the issue is a bit more complicated. I like that. Yeah, I like that. And it's interesting, Asiata. O le la o whea kula la o kala Asiata. You know, wa levala wa ule koe ni malanga I Samoa. What I've noticed every time I malanga I Samoa, because I come from Kua, and in the city, sorry, Brandon, this is just an explanation, Brandon. What I've noticed with Kua and the inner city, everyone who reside outside in the villages here in Kua, they are very fit. And they're very slim. So I'm just saying, so a lot of but are they consuming their food a lot slower than the ones here in the city? Because in a pia voka o kai o makwa I spoil te le kainga we are surrounded. What are your thoughts, Asiata? Yeah, Pea, thanks, Brendan, for that wake-up reminder. It's a massive reminder, not only for our people in Samoa. I've more tātou for New Zealand. Misa mo hau, te loli tā ua mai, ngalini tā sau noai, Brendan. O tātou Samoa, roke aka kiri ko mingi au mai, hena ua tāna nore nutrition. Ia e sa aure leifa mai le hala Forbes. O nutrition na Samoa, o whali fukalo, koko Samoa, urupua, whalai muri siu pipi. Ia, e whaata atala fonga, but it is reality, e sao. O tanto, e tau le follow tu ai ngā guidelines o ngā e whaisinga o ka mai breakfast. Samoa, anga wake up I tai au. Whawela mai le umunga le ana po. So, o le whaenga nā le sau noi Brendan, e tā ua le coaching I lau tau mawha. I lau mea ai. Le ngantai lea, o lau te ata, so le ka ua whaila le slow eater. Or le pace it, you have to pace the way you eat. It's interesting. Yeah. But Brandon, sorry, you've mentioned that health or guidelines on how will your organization help with a healthier Samoa? Well, I feel like we help in our small way. Our goal is and has always been to help every single person that walks into our doors become the fittest and strongest version of themselves. That's the goal of the gym. And for our nutrition coaching company, our goal has always been to help our clients learn how to eat well within the context. But another aspect of our nutrition coaching business is to provide a lot of education. A lot of education around sustainable nutrition habits like that eat slowly thing. And a lot of our early content was catered towards how to eat healthy or how to eat better in Samoa and what foods are available, what high protein foods, what better carbohydrate foods are widely available in Samoa, just because a lot of that information isn't as widespread. So through education and through our fitness business, we help in our own small way. Malo, Brendan, thanks for that. Speaking of educations that you've just mentioned to us as well as audience, do you have plans of excelling in those, like targeting our schools in Samoa with your training, taking the considering the fact that the English is really advanced in Samoa, mainly in schools. Do you have any plans of enlarging or extending your service into our onga as well as our rural area communities, please, Brendan? Absolutely, that's definitely in the pipeline, is to improve that's our seminar side of things. So we have done quite a lot of nutrition talks and seminars, mostly for corporate, so for businesses or for retreats. So we have been doing that for a while. So our goal is to kind of develop that a bit more, which will take some time and some more practice, really. So we do want to kind of get more involved with perhaps the National Health Ministry and the schools, Look, Brendan, that's awesome, and thank you so much for sharing that, and I can't wait to see your services be applied in our schools in Samoa. Final words from Maua, Brandon, and please tell us a little bit about also your CrossFit and where our people of Samoa can find your service there in Samoa.
So our CrossFit gym is located in Waikele on Moso'oi Street. It's the same street as the Samoa Observer. For more information, you can check out our website, crossfitstore.com or footstorenutrition.com. And we're available on all social media platforms and YouTube. So if you need any more information on that, we're all there. Well, maybe next time, Pea, before you close up with Brendan, maybe next time you'll be in the gym and we'll be turning this studio into a gym kind of like style. And then you can teach us more of this CrossFit fitness exercising and do a bit of Zumba, you know. But thanks for your time, Pea. No, once again, whawhitai lava, loa whiunga, Brandon, for making your time available for our team here at BluTV. But this is probably going to be the first of many interviews, like Asiata mentioned, or I think it's time that we get a CrossFit class going on. So thank you once again, and thank you, Asiata, for this opportunity to be able to share to all our viewers today. Awesome. Brendan, any final words? Oh, no, that's all. Thank you so much for having me. It's great to talk about this stuff. I can talk about it all day. Now, surely we will have you come up next time, probably weekly or twice a month, just to give us advices regarding staying healthy in Samoa. But for now, whawhitai, manuia leaso. Thank you. Okay, thank you, Pea. Whawhitai, Pea. You know, it's amazing. We do have our other guest. You will have to stay here with me to welcome our next guest. Pretty sure the normal guest on Monday and Fridays o le whiunga Leaupepe. But au tātala noa ai li sau ai li whiunga ia Leaupepe mo le tātou so inga mo le whiunga Leaupepe mana mia. Mana ia o le wai por kalamea mo tātou Samoa, nutrition and stuff like, because o tātou, o le upumonia, o tātou tangata te tele tino. E ngai yo ia so uma, ia ailanga te tele tino. Pa whaftai a Brendan o le wai ai por kalame whape Samoa. Yes. Well, I agree. A lot of us, we take these services for granted, Asiata, and I know that we have a few of our Pasifika here in New Zealand, as well, but it's very important because it does help you live a longer and healthier and better life. And we have to remember it's not just for ourselves, but also to be able to watch our children grow up and Absolutely. O lisi vaenga tāu o leo te anta. O te anta ai mantuan tāu lava. A wau te lofo i le whalongonongo ma le mantua hinga le tamine te lo alawa mantuan tiro to ai le tala le na whai mai nei Brendan. O le mele o rou tau sami ali whai isi. Iyo kau wha ale mu. Iyo le mafuta ma uso ya umatangi. Tasi le tangata o le masau i o lan o le sa. Lono winga. Ia wa mantua tātou. Ele ngata ole e fai ole le soifua malolo ino mea ai e tau sami ai. O fai ole lolo ma vanga whapena. A nga palasi ai lalo. Lolo ma le manti ia. Mantua le kawhi o fia. Ia mantua le na fautua mai le songa i le li polofesa. Wa ki fai ngangala Brendan o polofesa o vaenga le. O le wasau no mai. E tau sami mali eri. If you take your time while you're consuming your food. Yes. Tasi le vaenga le ole sa o ia to inga la fai into consideration. Ia tulanga longo inga aka kia lenta la tau maftanga. A fele ma le vaenga le mai mo to uma. Anta tia la tau maftanga. Au ke vavi yai. Fai mali iyo esa o ilisa unanga se matu fafia ngai ngawo umana tua ila ya umanisi tau maftanga ko ka se tau maftanga lang fa mai ilisa unanga refi o hawa sia tau tele o tele ai tele ai o te ai mali longa winga sila fia le leila sunga fafia ngai nga ole slow and sure. I think o le wa pale mai le sa se lua o le fionga ya Leaupepe ya junior Talai Lene Bule o le tātou Pacific 40 and ngante i lea Teach Yourself Pacifica. O lea laua tau tolua lo la vaa folau le nei aso. O lea fo ia fio mai ma le fionga ya la waki ne mia. Remember la waki ne mia. O le tātou whaipisi nisi mua lea Samoa. I New Zealand. O lea ua ia whaatuina le tuainga au nanga leo le internet. Provider. Ia whaatalo whaatu ilo lua vaa se lua ile nei vaenga o lea fiafi.
Ya, Asiata. Ya, talofa Leaupepe lau Maua atu whatalofa atu. Ia, whawhiloa atu, i le lua sa se lua i lau tō Asiata. Ia, me se foi le tau pau o le Bluwave, le tomaita i a Pea. Ia, whawhiloa atu foi le fionga i ala waki, le aua mo malo na vanoa. Ia, va ili ai foi ia niso tautua. Ia, au ngā mo na i o tātou tangata i New Zealand nei. Atalofa atu lau fionga la waki. Ia, whatalofa atu i lo sunga Asiata whapea foi le tomaita i a Pea. Ia, nā foi ua whatalofa atu le sunga i le fionga i a Leaupepe. Ia tu sai foi mo le tātou whatatalonga le nei afiafi. Mālolo soi fua maua, malangi ma. Ia, soi fua matafi lo lua sa se lua lau fionga i le. Pai o lainga whalangilangi lau fionga Leaupepe. Ia, me se foi ia le suo ai ono, lainga sa ai ono, ia taina ni foi. Suo o le mapua na whanua. Ia, tala no foi le lalita i o le matua e tau o vea ma le mamanu le whanfitu. Atalo fatu, pai o lainga whalangilangi. Ia, me se foi. Tau tolua le seunga. I le fio mai o le fionga la waki. E o loi ni ta uarso whanau la waki o mana tua lo le pese foi lea si o tanto atunu. La waki e o le toa o Samoa. Ia, a whangata le fio le ilua mana toa limo o walo. La le toa msala, le toa malo le malietoa. Ia, e te inane to o fui fantu. La lua tu ilangi mana mulo olu. Whatalofa mau folo fatu. Ia, alanga o lua pa ia ngai ke lua kiu wha amatala o ai. Mai angere lua ta seunga i nei atunu umara sa iringa malo. Whatalo fatu. Ia, e amaile nei aso ai le asa losi le sila wa pea o kaka ele o close contact ai o pea. E tatono le ua whawhiwhia ina voi sulu le tino e maita watu. O le nā ua whawhoisia lo lua malosi. Ua aia foi ua sangi fia mai ia pea le nei aso. Ia me te lau tō Asiata. Ia, o vaenga tā ue ia fia mai mō mai lo tātou atunu. O i lātou ua mawhai o na sao mai i le wha mai. Ia, vave ona toe maralosi. E tasi a lale tu e au titiloi. Ona ua mai ana whai lua tui. O lona winga. A whai o lewa vave na lua manuia. Ia, o le whi au fwoi na tau na vatu si o tātou atunu. Whaatino uma tātou tui whai o tō boosters. Ia, pe maua lava o le wha mai. E vave ana toe maralosi pe o Asiata mpea. O leo te tau visili pea i le fionga ya Leaupepe ma o lea there's rumors going on around o lea ke rua kau a fier wha mai o rua a fier wha mai edi. Ia, Asiata na ite si sila mai au lea ngā lulu e tuai tonu lau fisa o lona winga o lea le io o mai lava wha mai ia maua. Ia, ai leo se mea fo i o maa o e sai. You both look well. Ale me sili matawa. Ia o tātou talitari e fo i vane whafonga le antunu. Ia o le lei lava o le puipuinga o le mea mua le pea. This is why I really like Leaupepe and his tactics of preventing and protecting the COVID. E singa mai close contact or even a spin of air isolate markamalo. Oh, yeah. You know, he's very, very quick and very clever man, Asiata e Leaupepe. Anyway, you know, he's very good at listening to Falute. Once, you know, get straight back into line, isolate a lot. Yeah. Te lo Asiata, e sa o e tala fui maono voi leila lo i Hamilton. Awal poto e ola e fefe ot. Ia, malo o nai motunga afa. Ia, ono lo te vai atu. Pei o tono ni potu na te lua sa whai mai ai. Lela nan tau wha mai te toi sa whawsili. Ui o lea. Ia, lau fionga la waki. O lena tātou whaatara noa i le lava ia soa tuana i antu. Te i whaafonga le atu nuu. O mawhai e se tamali i Samoa po se tangata anu Samoa. Ona a mata se au nanga. E taua e mawhai e onga e haruantu. Mai lau internet. I ona ona la whaasolo antoa lea. A yeisi whaale tonu. E vili aku. Koe wha Samoa. Amerika ngā kala e kalia mai. Ma wha manino mai. O lea se tūlanga wa iai ia le nei vai aso ma le la asanga o le tātou o unanga lau fionga? Whaftai siata mo le whafsil. Ia, e sa o le lava le saunonga. Ina ua maea le tātou whatatalonga momo. Ia, sa iai nisi o a inga sa pena o na fiso tai mai. Ia, talo noma. Ia, wha maalo mai fo i tau mawhainga o lo whenga i fo i nei i New Zealand. Ia, o lo iai fo i nei nisi o a inga i Wellingkongi. O fa pena ona so tai mai fia
whaongale ni au nanga. Ia mo le provide for the internet mo lato le ngata I a inga, ia a o hol ma a o ngā mata, ia o se fianga foi le na le o lo iai pea ia tangata le tātou atunu. O lo nau e lango ma support foi ia fai pisinisia le tātou foi ia tamu whanau, ai on me sini whaktai. Ia o le lava mawhai lava tātou, ona whatau nuu le au o nanga. Ia tātou te re whaatali foi inisio o mai whawhai whaatino. Ia o lo maua lava nei I te tonu lava tātou si o manga. Ia le to mai whai on whaatino nai, ia ai paule meur whaatai le li mo le poto ma le ta mai. Ia on whai whaatino ia ngaruenga uma. Ba lo whaavitai o leo wa Maua App Pea Manatua for he's the first Samoan to own a business in New Zealand about internet provider competing Vodafone, Spark. Yes, Netmia, thank you and congratulations once again. Netmia, I know that it's a very, very competitive industry that you are up against, and these industries have years of experience. And I'm not talking about 5 years. I'm talking about years, and they have a massive team. And I know that you are different because our customers will be able to connect with you directly. What I'm saying is, instead of waiting for 3 hours, our community will be able to understand when they are asking you these questions. But can you give us how difficult is it for yourself to get into this industry, and what can our community do to help support you as well? Whautai pe mo le whausi tunu le whaina pe o tali atu le mana Samoa ina ia mai fo le mamalu man pa I o whafonga mai. Ia o le nei lava au o nanga ia pe o na silafia sa o amata mai o lo background le IT ia I lava la o business IT o lo ka o le IT Expo Solution pa le Ocean Nets la ia o lo mātou ngā lulu whaatai se manisi fo I o alom tama whana o tātou atunu ia o I loa fo I te tonu o au nanga wha teknolosi ia to tolu mātou lo pena no mātou ngā lulu whaatasi ia masalo atu whaatasi ia years of experience ia masalo le luas fuli mana tolus full tausanga ia le years of experience I tolu lavole o le nei fo ia au nanga ia ai o le ngalbenga lava ia whaatino mo I mātou la whaape iei se o fia whaongaina le mātou au nanga ia o lo iei le mātou numera o lo iei ma le mātou website sa ta mawhai atu pe mawhai ona share the screen ina I mawhai ona o whaasino atunga le accessing I lunga o le mako website e whaingo fia lava pretty straightforward. You just log in, put in your name, your contact number pau al me ia maulongo mela I mawhai ona mātou wili atu ia mtatou tala noa ma whaalau tele le mafua angolo manao ai whaangala mātou o nanga ia in terms of the community so ni mai I le nei fwea o nanga ia o le upu whaina le lango I o tātou tangata Samoa ia pe support locals ia wa mawhai ona whaata milo le tupele te tonu lawa o tātou communities ia o mātou whaero nanga luere I le au nanga le nei ia o loi te tonu fo yo nisi fo la whaala toka le tātou atinu iei so le te tonu ka le sia ia ma a whapeto te whaonga ila mātou au nanga ia o le a whaata milo lawa se le ni tonu lawa tātou community por tātou society ia a whapete lawa te whaonga ila le a whaina a whapete whaonga ila fo nisi o company te tele ia pe o le Spark Vodafone o tā ua la te sofa ia o tupe o profiti o tamai ia le a malanga ia tunu o mai ai ia waero I pisingisi ia o pisingisi mai fafo ia al profiki o kako o le a mo profiki o pisingisi ia e whaka milo lawa I kongo kako society mo community ia e pe o le tūlanga na ia ai fia lawa pe a whapea o lo ia I pea nisi o le tātou atunu o lo fia whaongaina le nei o na ia fia fo I tara noa ma whaamamalama ia re ngata lea o le awa o ina fo o tātou tangata I lea fo I au o nanga wha teknolosi o le nei wai tau o mea o mo wha moe mo internet o wa ape ia pe le internet I o pe o le lopola mera a whai ia ai e pe o se tali atu na le fesilia le tau sala ia pea o whao lau. If I lava I do have one more question before I hand over to Asiata. O tele o taso tupulanga
o le vave le poe le mea le tau IT and you know, things to do with technology. We live in a world where ole gaming it's very ole kawe to learn. It doesn't matter what we do now moving forward. Everything in our lives will now revolve around IT, internet, everything that you are currently doing. Is there an opportunity where you will be able to, at some stage, within our community, help upskill our community so that they are able to do exactly what you're doing, so that then you can nurture that in your business, Netmia? Aftai Pea, ia aton wal se nau foi le nau atino le nei o nanga. O lo iai ia le matua o lo fatino le Mako community, ma lo fatino le whakasai Mount Ruskell, o lo o ina i whanau I Mako computing, ia le ngata leo Mako coding, ia o se le tama whai foi lea ina ia mawhai o na avele opportunity se kamaiki. O ngā whiriwhilia le kamaiki kia po where me mga awai, o ko akelo kako Mako Samoa. They know the only professional jobs are leo, loia, doctors and accountants and so forth, right? But they don't think about IT is one of the professional jobs that you can get money and survive and help your family. So peila le mafuanga foi le nawa e whaatino le tūlanga. Ono lo iai ia alo mawhanau fo I lo awa o ina foi ina ia onga ia. Ina ia mawhai o na la whai le whiriwhiringa. E tele opportunities e molo wolanga. Pa o le tama whai le ina ia mawhai o na whamatala. Hey, IT is one of the another professional job. It's not just looking at the computer. Ele fa pena le taalo fo inga le omi ki o le computer ai. But o le IT for yo le si galwenga le e mawhai o so swani e oe ba le mole atina ino lo ainga. E peo se tali atina pea mo lau sil. Malo tai pea matango vie ia fa avesili le tulanga le fa tai la waki lau fiona Leaupepe. O te loa o le te mile amatanga o le Ocean Net mai se fo o sisil mai malo le tunu o le tau whainga le fionga la waki. Ia o te loa o le fo le silisila le malo le tunu o lo fionga o le tanga tai le tau whaafuluina I tūlanga le tau tua. I tūlanga lava nei fiso ta inga tau teknolosi whapenei o telefoni o vanga whapena walau I loa ia lau fionga Leaupepe. Ai I lau vaase e lua ai e me se foi o le mafuanga wa lango suai le ti au marketing whaatasi ai ma le Ocean Net. E mawhai ona e sau noa e ave foi whaamanino le mamanu lau tero le atunu le tāua ai o le tatau o na whaataitai mau tātou restaura ia ma join I lano le au aunanga. Ai mai se atu langa tau wifi ma vaenga le au aunanga o le internet I tonu ni usila ma le mo mianga whamun mo le Leaupepe. Ia. Whaatai Asiata. Atono le vanga mo mua lava e tau pena whaelo atu o leo matou whaungaina le matou foi fale ia le internet le Ocean Net. O le matou au nanga mo mua sa whaunga. Ia o le matou fale. Ia e to sfutasi tangata I tono le matou fale. Masalo malina sfutasi a mata ma tangata e ono tausanga. Se o tangata pito I matua le matou fale. E tofu ama le device, e ei me whaunga le laptop, e ei me whaunga le telefoni, e ei me whaunga Chromebooks mo I mo mea onga tamaiti. E ei me o le matou internet mo mua e alua lua o tai loa wa slow ono wa fiu e tau load. Ona lai na wa wha malama mai e la waki. O le plan la sa matou iai. Ia e se lau ia le megabyte po le gigabyte la waki. Ia le sawa. O lo no winga la se lau le na. O la na to tele tangata la tu te whaungaina. Ia no winga wa sawala I lalo le sawa na. Ia whamailo mala waki. O le tatou plan mata o le tatou Ocean Net. E tolu se lau le sawa. Mo inga. Ai tu sale ia le tau. E valus futa la ia le tau. Le foi sa ia le lau provider le sa ia. Mai se lau la na le tau se lau. Il te milal nei. Wa se asa to o le uma to so longa le ia ma se tulanga foi le alu motu se por kalame ia pe tuaile uploadinga mal downloadinga.
o le ono le speed le ia temi nei ma le fa mamlamanga foi la na la wakina na fa pe mai to tel na yo tatou tangata o la tu te fa nga ina internet a e le o malamalama i to nga packages la ia ma le sa la to internet pe la mato na vai atu al valus futa la matanga saingi loa a nga loi a to tel tangata tonol fali ia was share the speed na ma slow way pe se mafuanga na le wo ma fa fa yo le wa o le ma fai ona te lele swing on matou internet ono le fa mamlamanga mele waki o se awa unanga foi la matou te manao e fa soa mo na ia tatou tangata ina ia latou malamalama le ai la ngol telo company te tele wa ai e te sign up la foto latou le modem ya oi e tonga le o FAP ia ma fa ola pawana ai tele miti sesi e tele tala noi sesi pe o le service na le man na o le ocean net to au mai tatou tu manga fa Samoa o le fa fesa ngai fa soa ma fa malama ina ia laval to mai o na ia tatou tangata ile tu langa la o nanga internet ono nei vai temu tatou ia se ata mapea e tatou te mana o mia laval internet is now part of our lives wa mfai fon tatou so ta ina yo tatou ngai ai Samoa wa ese to vai temu ia se ata tusi tu le tusi ai ave tolu vai aso fa to nu ma lo fa tai i sa o lo ma ko sa singa manga ia fo ia le wai u fo ia ai o le langa le manino le tali mai le fionga la waki le tulanga le le por se lau ke kapai po le megabyte e foi na tau fala tele la waki ona foi se ngone me ia wa au foi sia du kau ka ngokango ingai me pa wona me ia kiria mai kanga ka fa kol byte ia me tu au le lo po le alona se nga foi na fa manino le vanga le fa mon Whawhaftai siaka o le megabytes ma le gigabytes. Ia kai peia o le milimita ma le centimeter. Ia o le megabytes la kiki o gigabytes la po. E peo se kau whamamlama whaingo fia nga. Kai peila o le fuainga o le mi, o le milimita ma le centimeter. Ia ke lea ko le centimeter. Ia la kiki milimita. E peila o le fuanga o le se lau megabytes. O le standard plan nga le iai uma ia ke le providers. So 100 megabytes, so up to 100 megabytes, that's the standard plan for mostly providers in New Zealand. I only mako plan maka yole coastal up to 300. So that's 300 upload and 100 downloads. So upload means when you're sending an email, that means upload. When you receive an email, that means download. So for the fact that you upload, male download. Ia pese kale nga matalo po mo le kadelo silia siapa ia le na le la o manino no le sia fa fasili le ai to le mo le tanto one time ta o ia langa ki fie le vanga le wa to ti le se fale ni usi la le ka ke sa fa ilo kongo se fale a makalongo ka kilo fa pe ka kilo se modem fuli wifi al memo mo le ta sa ilia ai fa mo le lau fionga la waki le tulanga le plan le e mafai ona fa onga ina to tonu e mission iso kalesia la overtour ma to kalesia fa te tinga e matua fa onga tele ma to kalesia mi se vol time nei o lo fa ya ma to lo tu lungo so ai misel a ola ina o isi time mo pe antau over le to telo ila to fa onga ina ia ka ki roale to sa nga Leaupepe wo mo kwasi lo wan ta vale tama foi le e mafai ai fo yo na le fa fonga mai le to telo fa fenga te lo foi umarka por kalame ole a vilia tu to tele fa sota e mafai o yesi ta to plan fo yo fa nganga e mafai ai ona work to tonu e kalesia ma fala to ngai to tele tanga tampona la to mo miel te metas Whaftai, ia pe ole plan mo mole na tau whaatata tu ole up to 300 ia ma le plan nonga lua ole max 500 ia e masalo up to 800 the download speed ia ai lima se laule le upload e pe ole o ia nei falsa o la to fa ngai nan mato o nanga terminate ma o mai for feedback o fia ile tu langa wa ia e tele ia mafuanga la ingo si low le internet I kongol ko falsa ia polo a inga fo o le device polo alko inga device ngai ke fa ngai o le router o le modem le ke fa ngai o upgrade le firmware le modem wa tu langa na ele o fire AC fo ia ISP providers for internet service provider o le tu langa na o lo tam fai mato e fa atino ia ma fai ona mato o to upgrade le firmware ale router o le modem
ma recommend yo ke oe le ku ainga mo me kia ngai whaakau e suit le mo requirements alu ainga por ekalesia a whapea o le ekalesia for an example ai ngale su mali me whaongai ngale su mali me whaongai la sa and probably be 10 or 20 people that want to use the Wi-Fi at the same time. So yeah, up to 300 that's the plan nga e nga whakia le o nga whaakingo ia nga providing ka ngiki mo ilako mga without lacking. Pele sa wako se whakaika inga le ka ko last ka ko first interview up to 300. If you have like 150 devices and you play Netflix at the same time, there's no lacking. So up to 150 devices, like you have your phone, you have your laptop, you have your TV, everything's on the internet, and you play the Netflix, there's no lacking on that plan. So, o fact po se kau whaakuskusanga le ngā, o le ngā 300, but max 500 la, yeah, then it means more devices. Yeah, fua lo whaonga ina. O totonu o inter o for your plan ia watu. Yeah, masalo pina towa ai le te me 2.4 or 5G i kongo plans. So frequency nga SES o le 2.4 e kele nga whaolai TV. O kuse low frequency, yeah, the high frequency le male 5G le o kele whaonga kele fogi. Le ngai keimi. Yeah, o ngai sawa kele. So there's a lot to talk about for once they come up with the customer and have a chat. Okay, what's your requirement? So those kind of services that we offer, ISP, that sounds really good. Plan. Okay, ai tantele yo le tulanga o le toi fa manino mai o tam plan ia malitau foi. Ia matulanga e fa mai ama ia. Em fa yona toi fa manino me se foi ia le so nonga Leaupepe. Ia mafuafuanga le fionga la waki o le whaafisiri mai nisi le tūlanga ia pe ono available atu Australia ma Amerika to tele ilan tau o lo se sangi ma fia mai. Ia mai se lau ilan tau le malama le terms le whaonga mai e luasunga. Le matua agree lava maofofoi. I le tūlanga o le amatanga o ngā ruenga le OceanNet. A o le iei peleni te telefa pe nei mo le whaonga ino le internet i wha mol. Ia la tare pere suga ya Leaupepe. O le Asiata taimi nei. Ona o lea mātou tau titilo o au kilani lea to tele lava ia le katato community Samoa. Lea la mātou te mana o ina ia serve mua ia le marketi lea i nei au kilani. Ia ona mai a mauai fo i se feedback mo mātou mana mātou tautua. Ona whaasoro atu ai rola ia le isi vaenga o New Zealand. Po lea le finangalo lea tua ai so longa le mea uma. Nga laval na ina iam fai ona mātou expand foi i isi atu nuu o lo iaina i o tātou tangata. Mātou tele o naunau tele mātou te anga i marketi e au titiro e company te tele e tā whai uma tangata. Ona le mātou fia tautua ina i o tātou tangata. Ono le tā ua o le wha malama ma wha atino se au nanga. In ele leile whaatinonga. Wai le ai, e leifu se au ngai e whapea i o mai support le au nanga ono au nanga Samoa. Ai le leile whainga. O le ala le loa tā pena mai le vaenga le technical, i ala waki ma lato vaenga. Au mai se product e matua i ola lei. O le mātou vaenga i ale au marketing ma le au commercials, o le tamwhai lea. E communicate atu ia au nanga ma reach atu ia fale Maota malawa o na ia tatu tangata le ngate Samoa ia na ia tatu tangata Pasifika fo pe o le ngangan na o le tau tilo ai tatu talo leli sao mauli ma le lei ia le tulanga o fatino ino le o fa moi ia o le miti lava ia tamfai o atu fo isi atu Malo fa vitai ia ono le tanto taimi o la ofisiri muli ma tau lunga mai se lua saunoanga. O le fisili le ua tula i mai lo mafofau mana tua. La waki me se foi fionga Leaupepe. Fa feto inga fale fo ila ia wa isi fale fo nga fale lua. Tele potu. O mentua tele alo i malfarka vale la ku mai kua. Ia le ua vatu ne le tanto modem po le tanto router pla la valvanga o vatu fa pi ilu mai le sitting room. O lea iso na afeki o lana minoi po le vave whaatūlanga ina mo nisi o nei whale i tōpa i ainga whapena wara no whala tau le lan tau compound. Iso na afianga mwhaina ia ma le tātou tau lo tātou packages. Tau lunga mai isa usau noanga whamon mole.
Whaftai Asiata a tonu o le tali la ofisili nei te o se la whaalongo. Manatua foila o le pro-planning e cable, fiber connection. So e lo wha ingi sa ke like fo inga le e avako e le pro-planning lo whale. Ia a whaiala o le whale le luma, let's say for example, le 21A o le whale ngā le piko i luma, a le 21P o le whale ngā le piko i kua, e kofo le whale malako fo e connection. Ia ma e wako le modem ia whapipi i le whale le luma whale A, ia ma le whale P, e le a whainga la le connection po le Wi-Fi connection, a le whale A, onga o le whale P, pe o le a whainga le connection le whale P, onga o le whale A, pe a kongo po le sa onga le o le whesilingi ke ua se akula whaanonga se aka. Ia, e tau o lesi vaenga a whamole a la waki, le tlei le ainga le to tasi, whateta inga fo ngā whale lua le whale ongo, le fitu potu moi. A vatu la le tato modem le vatu tu ilalo le sitting room. E isi kai mi previous experience, mai nisi o vaenga sa ui mai ai au. E ka ke fiu le poku rai runga e kau whaila ka internet, e le o masau watu. Ia a ka vili e dula le Vodafone ia sona. Ai wha mai ia o ngā because o le ei lalo o taun whaala talata mai le router, po le modem. O le la whaafisili. E a fia ai le vaenga le o nanga pe o lo o kei ei le tatou plan lea e kawa ai le whale antoa. Ia, whaftai Asiata o tere iloa e fitu potu moe o lo lawa. Ai, a tonu le whateta inga le leilawa, ia e sa o a wakule device ku le whalka avale, o le kelenga o modem a wakule fiber ku na whalka avale. E iaila ia isi device e ka o le Wi-Fi extension, extended Wi-Fi ngai le poku kasi dua kolu. So there's a lot of extension device Wi-Fi in the market. But we know what we recommend depend on the requirements of the client. So when we get on site, so we analyze, we say, okay, ol poku lea kasi le whaasanga sa ama i le Wi-Fi, ol poku ngomela kolu le whaasanga i sipiko, so it's really hard for the Wi-Fi to go through the wall. So we use those devices for the expansion nga, expand na kwa le Wi-Fi nga i fo i sipiko. So ole mea ka ua nga, ole fisili mai, e sa ole le lausilia siya kawai, I really see fale ISP. They will send you to modem, and then ele laku fit for purpose. Il mafu angalenga manga evakule Wi-Fi. Onga ele isi se kalango ai, and kemi nga ISP se problem ikupulo fale. Ele kai eva isi technician laku lo fale. It's our problem, right? You never can see. Maybe they will send a caller sky, and then that caller sky will come and walk around your house because he can't get in. Ele mafai ngoi kungo fale. Pa ole au ngala le makam fai fa akigo mo ka ko foi kangaka ya e vili mai ma ki aku with your permission in fai ngama ko wo ko lo la wa fiku poku moe ia masiaki ima po ofele me o Wi-Fi ia le Wi-Fi nga fa pipi ile o extension le ina ima fai nga mau e la susunga le Wi-Fi ile po pea e moe e pe o se kau kalia ko le nga la fai o ke Leaupepe ia le nga kai le o ma o ke ko so kai mai ai. Ya ele lua atu ai fai o mela u ele lua atu ai le mo tele ni me nga o fale na tu pa ia ai te wonu nga mai tau o tanto fa pitoa fa mo whaftai Asiata. O lewa tau e le wakile vaenga na mafua iao na mafaufau. E te tau on whaatino nei au nanga le vaenga leo le whaatatala noa. Ina ia malama lei peila oi le Wi-Fi mai fitu poto lo fale e poto ele manino ai o vaenga na e mawhai ona whaatatan noa te me te whsotai mai ai o atu la ia leo la waki ma le matau vaenga e tusi le design ona whato as install masaini lei se vai le te leo vaenga tonu whaatino momua o le isainia lau kon kalati e mātou te au mai e lau internet ia mātou o vaenga nai leo te whatinoa isi company o nai leo te taua ia lātou but we believe customer service especially for our people is still key i so se awa unanga o le vaenga vave lava mo tātou a ngā i lunga mātou website te minei oceannet.nz www.oceannet.nz o lo iai nale mātou contact number o le mātou emaili ia o lo iai fo ina ma mātou plans e ma fai fo i ona autitilo iai ina ia vave ona maua lo silafia ia ona e vala au mai lola ia lea
ia la matou galu atu la waki manisi o le matou ofisa o le totolu pe ana fatu la waki totolu o le matou vaega la Ocean Net le iai ia masalo le la to fatou lima ia pe ma asiata ia faafetaitele mo le matou avanoa lenei afiafia la faau matou saunoaga la waki ia le faafetai o le naua te le na whailoa tu mai le sunga ia ala fionga ia Leaupepe ia le tūlanga e ao lo so tai mai i mātou i lo ia le mātou website i lo ia foi le lo ia telefoni lo ilunga o le o iwa valu tolu fa luono ia po le mopa number o le 021-1800-867 ia pe email mai foi le connect@oceannet.nz ia e pe o le tūlanga le na ia mwhai ono so tai mai ia mtātou tala noa e winga foi i le nei o nanga ia pe a whapea foi te whiawha o ngā ina foi le nei tau tua ia e pe o se tali atu le na la fionga asiata e whapea foi tau sala ia pea malui ave whale foi whina ngalo o le au whaafonga lo whapea nao na whaalonga mai le nei tula ia se kangana foi wasala ia pe nao na foi lui le aina ia ai o le tatou whatatanoanga nā lau sunga siata i le atu tuatu i lau fionga. Ia warwha mai ai fwoi tatou whatatanoanga. Molo whaulau whaftai. Ma lo whaftai lau fionga lau wakia mai se fwoi fionga lau pepe. Ole me toa manino i or koneti. Mana ia le tatou whatatanoanga mai se ole sum. O kei roa. Ole a sui lau provider. Ai tatele i whanto wha. A lo whatele atu whaftai mo le tatou whatatanoanga. Iau te lo fwoi o pea le la sui lau internet a pea. Oh, definitely. Le la sui le Ocean Net. Ia, yo, ai mengai ma pa uvo ie mo le amtanga uyo lea. Whaftai tele mo le tanto whatatanoanga. A lo whatu tatou toe. Tala no fwoi le lava ia so pea taita ia tulu lo soi fua. Lau fionga lau pepe me se lau fionga lau waki. Amo nei taimi. Wha soi fua ia me emanuia. Whaftai, soi fua. Wow. Mana ia le au nanga le... Le wai loa. Reach the connection le bedroom 7. Ioi, waka on fwela wari ia whaafikua upoko moyo le avatu le whaataitainga. Ai o te ioi, i nai toi minuti o le tā porokalame pea. I totally agree le saunoanga a le fionga ia la waki whapea foi. O le mantou interneti le iai. Wai le lewa na mantou sangante nei fito a mantou mowai le mantou no whanga fau le iai. No ufisota ia le mako ingangi. E lo le toi titi au le fute le ilo. Pe langa pe ye ele fie toi to tongi pe e tango e vave whaamuta le konkalake. Ai o le me mali. Nga senta kwa le vaenga ia te au o le modem. Ia bantu ma whatonunga i le me fai. Ai sa o e o mai le so te rei vai ai se sima. Tūlanga pena so whaftai le o nanga. Absolutely, Asiata, because I think it's important. They send the modem. But we are not skilled to connect the modem. I love the question because of our family. There is 12 of us that live in house number A, B, C, all mako, at our address. But hardly ever Zoom me isi kama Ryan o le leanga le service. So, it's really, really nice. They've got the first priority is to make sure that they consult with our people, which is very important in the community. Yeah, le nasa mol proclame na tauta ya e fai oi fo ile whatalanoanga ma le fionga ia Leaupepe me se o la waki. Whataitai www.oceannet.nz. O le numero le te vala awai o iwa valu tolu fa luono. Ili ai whaatalanoa o le ala whawhitau o whengai mo i lo Maota o le tuainga whale o lo iai o tūlanga uma whaafisili ai. E sele mana ia o le fua tua sofa wai man tofo i o tāua. Te le ne whaifatalanoa ngai lunga le Zoom. E te ilongo fia le vavele kilia mai o le internet ma le vavele respond mai le tangata whaatalanoa. Ia e se mai fo isi kai mi e tau pi e isi e konge vala ai o le whatu atali mai la ia oi o lea. Por kalamela na le vanga o la fiafi a mata mai whaatalanoanga ma le fionga Laaulialemalietoa whapea foi le sunga ia Brandon le tātou soi fo maloloina Keep Low Fitness ia matutu i lalo tau sami me ai le paleni ia ai me se foi o Samoa i le o nanga le sunga Brandon tau walunga i le fionga i Leaupepe ia ma le fionga foi ala waki ia o le tātou whaiva sa leo le ne yaso leo mato lua ma le sui o le tātou BluTV deo leo le atau asia i le tātou o nanga nei ia le tātou solo te
Lei le ora roi wedding kongi, ki ropo esi ko ku lava yes. Ai la ma o se te o fatela no mai le tūlanga o iai ia le solo te olo inei au kilani le domain. Yeah, my stand to update you last one day out. Yeah, I will anytime me Pea. Any final words? Thank you very much, Samoa, for your love and support today and also to our guests. Ia, ai se la manga o le tau tamari la fuifonga va tele Cecilia fui mono mo le tolo faanga me sofa maselusi mo to u ma lava Miriama ma le lava loa to tele o tolu ngol tanto porkalame alo faanga na me le tanto BluTV ma le Bluwave le mete ma le ondanga tanto nei manukau tanto studio nei o le foi fa malo ne tanto engineer songa Ryan fa pe foi le songa Rampo ia ma le tanto wa vaengo lo tua to le tanto porkalame lo faianga luenga ia me se le tanto news team songa Lorenzo tatu update ia male to tele level pulenga malo faftai mo faivol ne yaso ia male to ona Asiata Pio Vaoliko fa Pea le to fine ia Pea Semu fa soifua ma fa manuia tu le ne fiafi felo ila sotea Wa yai nei le au nanga fou e fai ngoina o le Maua App. E mawhai ona okai mea ai, ma ole a momoli sao atu i ate oe. Whai ngō fie, ngā olo taina leo benga ta whailangi, www.maua.app. Ia ngā whailoa lau oka mea ai. O le Goodman Freight o se tautua tau fela ua inga Maota mwha moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa Laaulialemalietoa po Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valulima, valu whao no rua. Po le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu toruan, mo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa.